لا تنسى الاشتراك في القناة. كابتن اهلا بيك حبيبي. اهم حاجه طبعا عارفين زي ما الكوتش قال، الشوط الاولاني احنا خسرنا 1-0 واحنا عندنا شوط تاني بكره. اللعيبه كلها جاهزه واللعيبه كلها مركزه للمباراه وعارفه اهميه المباراه. ان شاء الله ربنا يكرمنا كده وتبقى هديه كده في العيد للشعب المصري كله والجماهير الاهلي ان احنا نسعد ان شاء الله بكره. اكيد طبعا غياب الجمهور بكره طبعا هيبقى مؤثر، مش مؤثر يعني مؤثر بس مش مؤثر كبير، بس عشان روحهم معانا في الملعب اكيد احنا حاسين بيهم، واكيد احنا هنبقى في الملعب عايزين نفرحهم بالمكسب ونصعد، واكيد اللعيبه عارفه الكلام ده وهنتكلم مع اللعيبه. عشان كده ان شاء الله ربنا يكرمنا بكره ويوفقنا ونديهم ان شاء الله العيديه بالمكسب بكره ان شاء الله. losing football games. ما اعتقدش ان في حد خالص هيبقى يعني سعيد بخسارته للمباريات. This is our job, this is our passion. هذه هي وظيفتنا وده شغفنا. But in football, I can't remember any team that over a year is only going upwards. There will be periods where you have a little bit difficulties, but the most important is to make those periods as short as possible. يعني ما اعتقدش ان في فريق في الدنيا كلها بيفضل يعني بيأدي بنفس وتيرة الاداء للموسم كله على التوالي، لكن مهمتنا ان احنا نخلي فترات انخفاض الاداء دي اقل ما يمكن. I can and will accept the disappointment when we don't win games. I know there's only one target. This is winning football game. But what I can say is our focus, players, staff, everybody is on the next game. Not what happened, but what will hopefully happen tomorrow. يعني اتفهم احباط الجماهير طبعا بخصوص النتائج السابقه، لكن انا تركيزي انا واللعيبه كله بالكامل ان احنا الماتشات اللي جايه نعوض ده ونعوض الاداء اللي حصل ده ونعمل اداء افضل ونكسب المباراه القادمه ان شاء الله. Le scénario parfait, c'est de se qualifier à l'issue des 90 minutes et de se qualifier pour les demi-finales. Maintenant, le dire aujourd'hui, la veille du match, c'est toujours facile. Il faudra le faire demain face à Ali ici, chez eux. On est très motivé, on est très conscient que ça va être un match très difficile, mais on a confiance en nos qualités. Et c'est à nous de faire cette deuxième partie, puisqu'on a gagné, on va dire, la première manche. Mais l'intérêt ici, demain, c'est de se qualifier face à une équipe qui sera forcément motivée de jouer à domicile, même si c'est sans son public. Un défi personnel, je suis l'entraîneur de l'Espérance de Tunis. C'est un projet collectif de faire le mieux possible, de rendre toute la Tunisie et notre public, notre club heureux. Rien de personnel, c'est vraiment dans le collectif que je m'inscris. Concernant Djelassi, il a fait tous les tests le lendemain du match, donc rien de grave. C'est quelqu'un qui est dur au mal aussi, qui sait résister sur des douleurs. Donc il a repris hier l'entraînement quasi normal. Ce soir, il s'entraînera avec le groupe. Donc tout me paraît, le corps médical nous disait que tous les voyants étaient ouverts pour qu'il puisse participer à cette rencontre. On fera le point ce soir. En tout cas, c'est un joueur important dans le groupe, dans son expérience. Il a enchaîné beaucoup de matchs de très haut niveau. Et bien sûr, on souhaite demain pouvoir avoir Djelassi parmi nous à 100%. On doit s'adapter au match parce que les Ahly, sûrement, ils vont essayer de débuter fort. Et nous, on doit s'adapter à la situation. Et pour le moment, c'est vrai, on a gagné 1-0, mais le match reste encore 90 minutes à jouer. On va, s'il faut garder le score, on le fera. S'il faut marquer, on va marquer. C'est juste, on doit s'adapter.
زي ما ذكر المدير الفني احنا هنتكيف على مباراه بكره، من المؤكد المنافس هيبدا بدايه قويه، احنا هنحاول نتكيف على البدايه. لو جت لحظات في المباراه هيكون من الضروره ان احنا نحرز اهداف هنعمل كده، لو جت لحظات هيكون ان احنا نحافظ على النتيجه ولا نستقبل اهداف هنعمل كده. فسيناريو المباراه هو هيحدد الطريقه اللي احنا هنتكيف بيها. الاهم انها مباراه كره قدم 90 دقيقه هنقدم فيها افضل ما لدينا ونتكيف فيها ان احنا نطلع بنتيجه طيبه. Bien sûr, les supporters de l'Espérance, ça fait des semaines, on met encore la Jofina. Même s'ils savent que le match c'est à huis clos, mais ils ont fait le déplacement quand même. C'est un message pour les joueurs, pour le staff, pour l'administration que derrière nous. Et nous, on est là pour tout faire. Pour, la moindre des choses, c'est de se qualifier.